Biz gideriz indi geraklarga tuğan ilimsiniz kaldırıp deyip jırlagança, biz tuğan ilimizni Başkırtıstanna, Tataristanna kaldırıp Selenaga gittik. Şunday motor Rudny şehrini düzüdük. Hazır bizning ikinci tuğan ilimiz Kazakistan. Rudny şehri. Kazakistan көп milletli il. Biz mında Tatarlar, Başkırtlar hem başka milletlerden dost bir gaile bulup yaşayız. Şulay bit. Mındağı halklarının her milletinin özünün urf-gadeti, diyorları, özünün yaratkan tuğan dili hem sanatı var. Bizning Tatar Başkırt halkı bigirek de birdemlikine, oralaşıp yaşamını yarata. Bizning halkının bayramları, ümeleri, oyun jersiz o'tmay, şolay bit. Aytaylik dostlar, bu aytilgan so'zlar boş bulmasın. Birga jilganda tabiatimiz motorligine, dunyolar tinchligine, yıllar tuvalligine, ilimiz boyligine suyunib, o'zimizning yo'li bo'yicha bir ko'ngil ochib, garmonga qo'shilib jirlaylik. Ayda do'stay, ayda o'yna ali garmoningni.
көңілі, ничек матур біргелешіп, аралашып яшау. Достар, юқаңны әйтелмәгән бит, бердәмлектә көч дип. Бик дөрес, илебезнең байлыгы, илебезнең чәчкә атуы, бердәмлектән, халкыбыз тырышлыгынан, уңган булуыннан тора. Халкыбызның күңелләре киң, безнең рухлары көчле, бергә яшәү шундый рәхәт. Без барыбыз да бергә, без бергә, Аллага шөкер.